U Captain ke India Rohit Sharma ula lam khmat Persha ya ke South Africa ha ke inning ke Beningkong ha ke ba gilayo sanpusan run ha ke singi ke Beningkong jong ke tes ke ba ar ha Newland Stadium Cape Town. Ukagizo Rabada ula lam khmat ya ke South Africa da ka ba penhap wicket ya u Yashasvi Jaiswal Hashwa ka ni ke South Africa kala hap lut ke wicket ha ke sanpusan run ha ke inning ke Beningkong ha ke ba Muhammad Siraj ula la ban kur riuteli ki wicket bat ai tang khat san run ka bala penlong ya ke South Africa bantit ya ke skor ka berit tam hadin bakalayo ban rung biang sya ke jingele kai tes ha usnam khat khandai spa khandai puar kam Hashwa u captain ke South Africa Udin Elgar ula job ya ka Jingiakynting Pisa ha Kaba la Jied bantit ningkong. Mentapat ini